Olengurani Leletabo TV. Karibu oleng olchani arashu olengoti. Kimaga nage mbaa ajona sano kider. Mbaa sidan ombaa naipirta nage olosho lang weseuseu nalulung'a. Imbaa esiasa inkishorot arashu imbaa naipirta irmarei. Nkera jake ntening'ini tiong'ata tijia. Maitening'ini amu ore tenetii na kayiolo nanu. Ekara manai eneleng'u screenshot ino pae ijo iure oleng. Kamo screenshot. Elelek jito mana screenshot. Elelek but. Karibu. Olengoti Lema. Oh yes, kiti na ngoro kibito kiseria dole barabara jo kiti menu dangalo na garongai kibito ararba yara le gra kwa kindi ne na ga live bona ka na ga historia omba kumbogo leng ajo na senano anyare ne ginto seba janiri mwanka kishomale ne ginto yo oh seba janiri yanka yingwa arando iwana eniri yengwanka oh yoloti ana olorien te Kajiado. Due to public demand kera na ngoro bayano shoti na ge digital mayene FM ya West News ne siro bisho olungana kumoko leng amonda yopodunye yeuni yolowo leng mba na ge ajuna sina no maisha na ge ele barnoto kiti oleng vuna ga yoro mba kumoko leng karibu. Yes bro. Hey bro. Mambo poa sana. Yolo. Ye tuange jogini yo kiti show. Aye. Kuna na nwatia tapo. Weekend na. Jogi na holiday. Oh. Kidi age la raulu. Kana ira la jogi na diagara mata kidogo. Sebo. Nakoro la ramatan lo soma. Modolta kishu ajo sidaino leng. Ala jogi no tension. Adolta. Kaba le seriani. Sidaino leng. Olegi serian. Seba. Asi nejero maasai kiuni kiyolo la rongani oji jina kubwa. James Selection aka jina kubwa. Yes. Ajogi at long la sore ningo. Kaldu mpaka nkaule la mu weekend na. Nkaule le sidaino sore tibuna tuma ngoro no Nairobi sana. Na era lo shilo lorere. Nemenyor lorere yoleng. Mba na ijo nena. Ashu oleng karibu oleng letabo show. Ashu oleng. Ngajore letabo show ne gradi agi le pi. Oleng. Aja ashu oleng. Subscribe ni nyanga sore biro nungwena. Subscribe letabo show. Nekwa na rata ang. Na ulo. Ore ndo na ngani yo nda lira dua latia bonda. Latia. Kage olorien ake. Ne wepo. Ore bila ndo keji bidu. Ndo keji kare. Ile wini jiki peto. Nako na ulo. Ashu oleng. Yetu ayolo to nge jina. Yes. Ore jina kubwa na Orbayan. Bagure. Na Orbayan. Orbayan dia ge yo rubulwa. Yes. Na rubulwa. Ore na una gishu. Na ba giran kayoni gira ita da una gishu. Ewe na gishu ni sosio ne. Na bona na diende wajina na la ro gina lazima badal na gira ngamu borla na tuwali siangia bana na gejita na nyage miaranda ru mwata na bana jidi ako baki ngwani kipono miaranda na baki ngwani na gara mo dogo la ga no na ya banjo ribu ko le yo na o le la ngari na le no ribu nje yo nyako na por ni waji na lo school na ji Rayo namba jara ngaji sol ore ndoye na napishana na mutano opishana amara ngaji na kajandoye era ndoye era na nalari ore ndangaji era ndoye uni ola yo era ndoye ngwan ola yo kuni ore tena ngani gira ba yo ndoye era ndoye uni ola yo ngwan na kimbalance ake vizuri ore na namba ai nano le mushopi yana balance 40 na yana orgiro de landa set nano orgiro de number 14 yana number 14 yes. Out of 14 yana number 14 yuko ngana ndo mushopi enda sarinya ba engine yes enda saranya engine na le mushopi yes sumara ba school sumare besiana sumare kage tribunal na ba kita ba ndo ngisoma fi aro sumara pi Tangamu the out of 14 amore na bana
do ala bina sie sukulo le wa sukulo amara manyang class na bishana baya mera ran class na bishana baya na kara na baya ba ngara na ba yon class ni le ko to diena balle emoi aro wala yo to ko la na bata ka ni kwenda ishine mai rusie do na school ka interunye ka school primary ke secondary show ashomo lori na jena dia ka lori primary school class ni class ya do ya mbaga class ni na bishana mara bana kala be ni yona na sari na bebere na sari ba yo na be class ki jabaga na sari na de lori primary school na school na ji ko high school na de ka jiado the famous yes the famous Kejiado High School lazima era kuruga more sifa na na sugulo le sana sana kake kesoma ito lenga ndo ba KG OHS only hustler survive wow na hustler me survive nilo university na lo Kejiado na ndipo Kejiado High School na maide kwa Kejiado na rumingirisia ya bana simsugu na dinde wina ji Plainview Academy kumbizo mwalimu arara mwalimu ya le mix show le primary yula primary oh na primary na show laba yes primary public ara show kuna private ala ila wangali finimate ina class dawa kirifunza aifunza class 1 5 6 mpaka subject aifunza ba maths aifunza English aifunza Kiswahili tanaro kineki uroleng na jima na maths na tari na maths lenga mu ebure tungana gumo epi aifunza maths class 8 yes math class 8 kirifunza maths ore class 7 aifunza Kiswahili ore class 6 aifunza English ore class 5 aifunza social studies wala mbanya social studies simenda bana Njavana mwalimu ni lava ilini set January mpaka lava lesi lava ludo na lo school university elas ano school na Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology JKUAT no shinar na yolo na sha dress pero leng JKUAT boys na ra dress yes nalo JKUAT na dip nalo JKUAT na mass communication nyara masia ina journalism nas na dip I guess na nara na shara nalo tu Mayan ngari le 2016 aldo attachment na wadu na kara ndo attachment naendelea kaje shungu na vitu attachment amo orisalwana umona kajo kama kaji diko ni pa tuna ina notu attachment we ne jo Mayana bashira kulia mpuni nyega na aje connections ashonyo kanya bane kaji hapo ngunu nyeje oh nice ore pa tu attachment na kaitwa kana ngada sini ni yeto Mayan dayo like building Mayana jeti Mayan DSM search the internet ala we ne jidi ne ro ngali yolobi kijabe mayolo no ro ngani Kijabe Street. Ore balo Kijabe Street nalo tune nangasa mimi menagi nangasa giro nalo mpaka Ngalo Central Police najo nitu. Yeka mungese gari ni. Iwa bigia ndo nyakanga sasa ya mara makosa. Biara makosa. Nalo tu alo nalo tuna na tuangala sini ni show era ba na boss na dinadisha na nyaba na sheki Mayan dinadisha. Yes. Na jaba na shibai. Yes. January. Etunga si text na Facebook wapi ho amugiru mashita sana sikizile Facebook hai nataka kuwa join I text na wani ubona ala la Mayan la mai bora na ni reply message show itu na ori na gara amuro na sugula di itu reply ni message ayo do ara shi dubara resi ayo baba show ya pa ngai wa dol message na goro lenga mu na message ndeke sawa ni jogia atianga hai gajinga ni jogi asira journalism adi JKUAT ayonal do as attachment de Mayan side yake ajanga nano najogi na naomba nisaidie na twagi namba namba ini baje ba notification wa message nando laga nano ni giro sin delivered adwa ge sin mu Facebook na adwa ge samayo ego rabayo message linu na do badi rabayo kenyenye message ero gari reply wow oh age reply delo tu ni mporo gini na kai ngona ge simu to show no fini simu na ni yo attachment na jo ni winda na kalaba January 2016 nalo interview ado ya yo no do imto ore nyiru abaya tu ajina ara ni message ndaro raise
Nderota isiai. Nini attachment direct. Ara bana kada ngiri suti ayi post na mga damu. Kada mo suti no post na era sa soleng kada mo mara na results. Nera ron kai ne do leng. Ebi. Ne ko re bidol ronyi rumite suti ya mugeru me suti ne kunjingo. Kaja ni njole ngara na suti ya ba. Na ko dol ni jaga ngi dele jama. Amu ki dara yo doni jibar sare. Ba parsari. Ni dio. O seleng na na Vivian kanoi. Vivian kanoi. Eltu na competition ole ngamu ewoye ajona sana kusona ape na kata yena. Ebi. Kile na kajo tungani apa Moi University. Nilo tu nikijoki ninjo ina sasa. Ina join nanu. Ni asa attachment ni asa interview ninde nikijoki ni taisere ogwesia oundero. Yes, na lero ndalini, na lero ndo banali Jumaine. Na lero ndo nesia ya. Tinindero dol no Nash no KK no. Ore bidol yene kungasia ni jama kulo tungana. Etulo to sumbuaje jo selfie. Of course. Do shombisha. Paro na do na kada do na kimokuno leng. Do like menda ni do ni jo kama. Ano lagi mera nara rasta la. Mera nara rasta. Rasta ka kidola ka jo orgide ke yo. Orgide yo na kata bazu. Kamu nara ka jo grass ni stabilize ta ka ge. Nara nyo isingule ji na nyotai. Ifemas na ilo singule ji na nyotai. Yo yubu nara selfie le ngala runani. Wow. Manya kan lo singule nyoli. Nyoro lenga sai. By the way lo singule sai. So far so good sida na ndagal lo singule le nero mesh nyara lo singule ndo sipole. Exactly. Congratulations so lengo le kemenda. Nilo tu ndero attachment. Na attachment ai. Na oshombaga laba lunga. Na ba ide laba lunga na. 3 months na ba. Ide laba lunga. Yes. Na jogi ni ke yo ba na sho lenga na bang. Yo ba lenga na bang. Nyo. Mayolo. Lagi da bara bara ngano jaba ame shinya na risha dai. Laura bowling. Yes amuka da bowling tina risha role kam por nafne jogi ni kanu den de. Kanu de umira ngolo ya. Shisio do even yanga de. Shisio ya ba inde bi attachment. Na shalu. Na shalu. Kaga aisho leng na she show mbo sanga pena kara. Rishiga ba news na zipara sawaina. Yes. Ama saidio leng na jogi ore ningo yemilo amo kin nafasi na elege bu nafasi na dine weji digital na me ala ngano shori ya miyeno ora na tajriba ne akoru de struggle yo le ndingu besi yo leng na hina po yitama itama honi itama kamo yo na disi maisha ra ni ni na garangara dogo ya jo okay me do esi ni inde my sustain and sulage na kirio le do jiji na sabule Nairobi. Yes lo se maro sho sia dibenyo ama kasi ya kareta sa ya bori yo leng sia ya bori yo leng sia duni yo leng na jina yore pe damu ne dola jo itita ra step sia sia bori yo leng kira sangi barani kire mo jamba yo leng kimpimo ko gifuti kire mo jamba ikibarua na nyabe biki di shamba lege mo kala lege mtende kalongisho iyo wele mo na shamba kabisa tonga na nyaba nyame ndola kune mputi ora bana kara ora bakibarua kuanzia saa 1 mpaka saa 7 nikilage na 120 shillings na mefana binda shambori sini ndimo gini pa day 6 days ndi bila shamba na me ngenga mwiti no lobe ore binda shikidogo neji 110 sasa buku ndi ngalo sho buku saa 7 la ganga nyanda ndi lo sho na kaja bingo yirbe nono na rishara ba baja da yiro sabu anya ke ndo ndi nasi bingo ndo ka bariwa era ba ndo ndi le mamarecho nyanga da yiro na gaisho lo do sai ibagade ulo lo do ka saboto ling lo do ka le bunye uchumi nyana kikweno siendo kangu niko sodai ala ndo na jiskola aje ndo ye jiskola ro jiskola le na za ore bi ko le berbero dilute de bera kine buje kitu mo le ngam chemical yes wow e gore bi mungi yen ko maga yegiti yake e bana ni nyani shoga sen ko funi ngi lesho de ga gel amere jaman ja waswahili mwili jengu ndo yes digi shoga na diwe ni gide jo ndel do sia sasa yes ni mporogi sia ni asindabe na asindabe ore patu ma paide attachment patient ni shara ya attachment na joki na zipora sawa milo amo leki ya resi na milo ya milo be kitu na nasi ni asianga ina la balisi yes paro mesi na no yoro ndia jode na ki shamba ma link shamba na ma ne sabo gara na maisha ule bla na wali be ma challenges nyama kage adi by mention the challenges na ma ule no by the boy pe na adi batach awge jo na nyo ndo ni shu nyanga mo na seniors yes adi aba we ni kange
Kangemi na yidi wayaki we. Amanya basi kuna Nairobi school. Amanya bayana ke Maria by na school Nairobi school amanya Nairobi school sube kuna teachers quarters yes na ndo mwenye te Nairobi school na hiyo baka ngemi ni ndo mwenye mpaka DSM volunteer yes na kona la shegia basi na shegio link ngira lutu na ngira level volunteer sia ye free ya na sala bana gara sports na sala sports na 6 ndongiro sports link na live assure recorded live saa zingine live saa zingine recorded yes na gas na rogitin poge na rodoshi kwa bala tu atumesiai na la balisit tarehe 26 na jogine simu HR na jogi HR na jogi James there is a message for you from the HR office kindly come and pick it nitayola kajo ore naona bado mwenye ni ngajo kalora ra mchana kala shiro pa ne ba ibukule no yamu ana ore mali ngai nel dulo gili kwa yes naona gili kwa na tumesiai na tumeshi isi ni wejira mai na ore shi wana kwa kata challenges ni mai na siri na siaki kisapo challenges challenges ake tumeshi maisha amore nyanga sindu nara mwana ore be ngasalo ore na be tumesiai na kaji wa tumesiai darishata na yuko digital what a challenge bona no tino yole na ore ba ina po digital yela jore na digital masai ya no to masai kama tandao le no masai kage na no shi na isa dia ga na at least maine bwa era ngalifuni to manare ngalifuni ngwan 4000 followers the Facebook yes maana sana rangisho kidogo 4000 followers peke yake the Facebook yes ore the narishara mkiata na kata 79000 kutoka 4000 mpaka 79 that is 68000 yes followers ni nyaka bodi ni wewe yes naenda moja na karibu la limu mieta ge la ni mieti yes within 5 years ya ku challenge abana bo lenga mo eti hapa na kara lenga abori na lasma na bi ngodo lasma pia ku creative ngodo na ninde ma ararewi na sei lodo kwa yake mogele na neje baki unono yes kagwa kwile challenges ni mai rara maradio after the tare na sia no to na sina no sia ya following ya bo kwile challenges do ya kanto wana following oltungana ko gira asu social media kisa challenge kwenye challenge the way na malis inde my post aye share the big Facebook inde ba YouTube nijo nya tongani nyigira sana kisiasa ni na ku challenge sabu online alafu kulishia ndio tofauti na sasa mtandao ile vile ba watu pige ndoge mitoke na wala nyere ni steni ajut delete deba rabeni kumbuka deba gidwela yono bila screenshot na kuna mirumogi ago shwa shomo do where naja ahoma delete na ne issue nija yego agara nipige ndoge na imari neme ukweli ijudo yeke ukweli ni post kumbe me ukweli kwa mfano oltung'ani oje arashu ntumie mpisha neme nyedo na ifa bitu ngaja peke megeri ya mario message nepekere ne weji edengo lona bu ona manno bota sa mugara ba go intense madia bana olongese na do monya nalo tuwa manga balgo ne weji ore ne bugoshia ngai selengi ya banata ana intan ebe mpisha wala nila yenye mpisha te internet wale kaita sarabana o watalage ebe mpisha rabana bisha na rabana story na mama na bisha si nguluboni ebe kashinye mpisha mona alta sarina na ki shaba elders ebe yenye na bisha nila yenye te internet ne magura bela la rasa ne magura bela leo ne na shido lenga mo leo na kijana lenya na shido yes leo kijana lenya na shido leng yura nyama dio ko lenga jo igo ko tini
nitrend ake yole kake isaidia hiyo ya moyo ile nanu wake waba nota ba la maji ya ba mistake kana ka ikitu kito siempisha nako amara balolo mungu ngambunga na watu sasa niko mungu na shamu ni ningo sinje yo na ifinya bana ba ni kage mbaya pata kuno lenga mo nyangale na kuona mbaya bana na ifinya ba na ifinya ba nje baba na ifinya na saba alipone nje yes wow shumetangara nengasia kolisho kidogo ni sana na ngosea boss kama hiyo amangara ngosea mamudisa zingine duake de siaji ikototo of course kita kingo sana ramo erika banjar masai mevala lobo mevala na wore ngosea duake na enosha kwa sea rongan kawaida rongan yani nchiliwe siaji epi na akedo sasa zingine nenda tu yolu na ka reaction do tina lesiai ka reaction okay yela dole bayana na ndongani wata tajriba sida hiyo tajriba sababu usilage na sia hiyo radio amerobi gole charoli nako ajolo ngolo kumona jina ikosea ashini kinko sana le ni handola ninye ashu ishi bongare ngoro ina jina na sida ishi ngoro na isha nako ole ngolo mpoki to sidi wala kilo don ni yare no shido ya personal wala yara personal enesia yake do sia no shido na kawaida na ikobo yesia amukikobo amanye tianga mingobobo na kikobo yara tianga ara tiaji heavy maru bukusere siai maru shumye sia nalo ajo na sina no ground ama jina kubwa kaya mishi bado yarone ngo kage senior bachelor yafika senior arubaki senior kage gara medium kage medium bachelor gara medium ama maru ajire shirisho zahari sididi yake ya namba ijipanga pange kile ajo kile online yes kage tarajia eresharangai yes ngara jake ndeni ngini dio mara sijia ore sini nyole kyake duoneji tado tina ndani ile jetu amu ni yadwa bakitu wa Masai ni jaba kitu kawaida ama hata yeye kayare we ni nginte ni kido maida ni amore ore na tina kayo na nako mendo ni ndani ndogi nati kage gire shughulika ana ntoi wesiya yes gira lodo ya kanyindi miye gira za maisha ajura na naji mari joka shugo time na kade marasa show ore na ino na ide maya go irigate amara irigate sabo kage ore na irigate na ide majo ide maya go irigate na elenga chance na re chance na maisha ina noro itharagire shora bara na shora ni runano aya chance na jini fa ba pego ara ronde windi kage to alo na ina chance oningo haijaribu na chance aya na risk na kuna na ide majo teneti na masuju ina no pasta yude melo le mera bad pasta or good pasta ago ore na nyeto ne no rejo na ore chance na mini na nyedi majo na elega nyedi great nyedi na jiri keta atushuko ama in the future amuki dollar kumu link dollar lo Julius Kuyone giri ngoru senate ke dollar senenche adionas nano LMCA adionas nano ole ana LMCA kale lek na in the future ngoru ye olodi kana jage dollar ikore yes kala na kale ngoru dollar ikore ya ole bamwe sharangai na KDC plans governor senate MP MCA kai dollar ye na jana ni dollar na lek lodi tageta ngoku ore na kata meton duito aje bali ajo eton duito adamu ajo kana bukake ora ngeni nye in the future ora ngeni in the future or even the present more the future na sai na the future elega ke mani ki 2022 ya mwana jenye atwa siasa kage mbaya na ingasa lwani adamoti atwa inkishino na mbasi na enkai ninjo na rishara ninjo na duata amo minyora ke sinyeni jogalo kala itashingo lori koje itukidamu itudamu nitu uomono kina bai kesipa katukula ama hata maishino oltungani lia bila menyor pi oltungani lia bila menyor pi oltungani lia lokwa menyor pi ja karibu no gira na kawaida ora oltungani la manyor nano te maisha na oltungana wari oltungani tokena lo mungu lohani ole shole yes atababu yes kaya lo lekala kaya kono leg
Amor kan lo limidim naji Misiliga. Mindim misiliga ni sulagi naji lengi inyamal. Nengon wana limidim misiliga. Kalau lagi nengon lama nyoto leng. Kalau wani la lemera siri. Sana ojole lino naji limidim kunyi tegemea. Kake mere le wani siri. Ori bijajo gi naji ndogi naji naga le no sake kulega wana. Esho ndogi siri no. Amero lemera siri. Yes. Ndogi na ninyana yinigi ya ingumoto miyuna ne yolo lomana. Yes. Kagere lo lomana lemindim I keep in a secret. Nyako lomana na iba. Gara mana yana long screenshot no ba ju ro ka mo screenshot. Ele jira mana screenshot. Ele but rushungan bola indanya mala ke. Na jo ori lo ne ling mo no. Ka bilo ngani nyu rolling. Anya rolongani na kana no soft spoken. Shorman go leme logo mo alwanda lo ligiro nenye lingin jolo mon la jila anya sio ndo ngani la ore be ye jogen ndo ni ndo gili kwani nya jogi kanyo vile joneja yes kesebe na inyo enyo sabo mo kidu mado ngani details na je na ndo gisi de maro de details ko na de maro nenye yes wow mora siana kamera kaise ni rori ajona asna journalists organ Polo shop au ile mar not selling no mama kila mtu tolda kan kutole ore de teniaba shule nano ana James Selection digital editor le Mayan FM na de Maria nano ndai sana journalist upcoming journalist jere ore na maisha journalism ne minyorage ne yako celeb ne minyorage ne yako gwiji tesia journalism lazima be yarishara lazima beye ibolo ni bolo rishara naisha ni bolo ni jogo na rishara ni bolunye naji marjo lari ni miara shulari nongan beye naji itubulwa ore sienga rogi to si jalongani ndinginde majo accurate ore dola journalist ne mera soma pela si jalongani liyo la jeminde mara rabage marjo naji jalongani la ijolo TV la ijo Jeff for example Jeff Kwenange no liyo la jeminde mara rabage to si jalongani yo lajo ore la ngani na gaidi mnaji rabage ne kilikuwa ntoki naje na gaidi mara tengishu yepoke ore sienga rogi ore journalism neme kosa keduo ninyororage nijing lazima biara passion kutoka pa pegi peye bolo lazima biara passion kuanzia high school ashuni nya mpaka university ni akunye a good journalist. Wow, kejitaji na kubwa James Selection na gesa basi toki news. Molda na kigusa penyo news. Kidogo tu ekotia ke peno to sekondi doto bole. Okay. Wale woni le Mayan FM karibu dia na rishara ala inasagi lomon goto yolomon nesa romon tejoki James Selection. Yolomon njere moro jaji waramiet aidi kitol jaji Joel Ngoge agwana nga na orgesi pesa report on tubera nyare katibe BBI jomese bana ale lomon katogo nimisha ni kui ala ndugoya na BBI mona lo ngana ke jonjere ngino rais Uhuru Kenyatta ICI eshuri ngino rais Uhuru Kenyatta katiba na bedero na ICI jonjere ishia bana le ne mora isle lo show le na rishara yomon njere shamanjan sabuka shara mko na di atwa orgengelo ke jodo chamana riyata na esho chamana riyata na kuya tibona asnye ebunkishwa to mukujira ngara njan sawo na shomasha tena rishara uri dorkuli omon oingwa bebo na njere chamona maisoro oingwa olosho le Palestine na iltungana gora okuni metwara na petkole ga yora to manale ba tena rishara uri na dorkuli omon na njere mosi ninje na la tukule al-shabab ngore ngati na bote murua ya Mogadishu ngati na tekiniketi ngole ministai na lesirane lelo show tena rishara shamana rwana okuni atumba telo shite na arasa ngoro olelo tungana le al-shabab nangona mafeno ira ba ngoro yo monta na rishara bodieki James Selection. Wow, kijini jina kubwa ore nakata na bijoin yako na celeb ngi ndata yuko shula na sepo link kero hi challenges kumok oleng ajo na sinanu na nakata edo la seleng kenor kijama yoti na ke sinyande mtandao dol daba wi kumok oleng celeb edo inbox kumok oleng of course inbox bi age me ngumbo do marjo gina jogo hina na jo selengel me don jo leng bego mite wole kage kage ainde ndego na pilo inbox enye amgi go ni like page profile
like prophet. Ni like bishe ndo boga ni imposter. Nikiatem nilo yeni. Ni la jo kai. Munga sila ngani lilo chafu yake. Ndio rakija mwenye la yangarna mali. Na yake bahati mbaya. Itu tumulima. Kage tu akara do bonu singe ne arana imara jo ngara ke tina kubwa. Ndio shwina kidogo. Mara balelo. Tanaka takage. Kaino sage ni ndogia tumnage. Ndio yaro magari. Yes tangara kana shomeri charo leng. Yes. Yona show leng ngara na ntosuja yori na nage YouTube. Tosuja yuka na kitu mbaya kumleng. Asante na kile tabo show mbaya na shaka tu kule bonna ka baje ajuna sana kwa ngojo kulo. Anywa kwa ndo show le ma. Na kitu aka tukul nigi dumure po kengai ongi shoro bagolo show le ma. Tene nage kile tabo show. Naja show leng ngara nage entim po ngile tabo show ndebo tim sanare congratulations leng ngara ke sisi deni yasa. Na joge subscriber nage na channel. Bidu mbaya na jogo na okulie kumu. Buruja akisema subscriber YouTube dejo Letabo TV. Yes. Letabo TV na nenye TV na ligito tolosho lema. Yala jamigia rangai TV. Migira kule TV. Letabo TV. Subscribe.